Урматтуу Ош, Жалал-Абад областынын тургундары, Өзгөн, Каракулжа район тургундары, эгер сиздер үйүңүздөрдү мына ушундай сапаттуу кылып жасатам десеңиздер, агабыз фасадный фирмада иштеген агаларыбызга байланышасыздар. Ушундай сапаттуу кылып үйүңүздөрдү кооз кылып жасап беришет. Андыктан байланышыңыздар, эгер кимде ким байтуудан деп байланса, 100 квадратына 5 квадрат бөлөкө акция кылып берет балдар. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, ушундай сапаттуу, мыкты деңгээлде жасаган агаларыбызга үйүңүздөрдү ушундай кылып кооз кылып жасатсаңыздар болот балдар. Экранга WhatsApp связь номерин калтырып коебуз, байланыша бересиздер. Андыктан ушул видеого дагы колдоо иретинде бирден лайктан басып коюңуздар. Бардык усталардын акысы, бардык ушул материалдар усталардан келет балдар. Сиздерден болгону үйдү көрсөтсөңүздөр болот балдар. Мына 100 000 сомго алыныптыр. 100 болду дейт, алчып кетет. Ассаламу алейкум. Туугандар, бүгүн 29 октябрь 2023 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Буюрса сатып алынган реалдуу бааларды көрсөтөбүз туугандар. Базардан сатып алынып чыгып жаткандар. Канча болду ака бүгүн? Сатылбады. Сатылбай калдыбы? Канчага келди? 65 сурады, бербедик дейт мына. Сатылбады дейт. Боз канча болду ака? 5000 болду. 5000. Ургачы? Ургачы боз 5000 алдым дейт мына. Жакшы. Канчадан болду? Сатылбады. Канчадан келди? Арзан келди. Арзан келди. 40тан сурады, бербедик. Канча болду эко? Öko 29'dan 29'dan болду. Эркектер. Erkek torpaq. Erkek torpaqlar. Tay канча болду? Сатылбай калды дейт тай дагы. Туугандар, бүгүн жана айттык 29 октябрь. Реалдуу баалар күтүп көргөндөр лайктан басып коюңдар. Ар бир көрүп жаткан агалар буюрса чекеден чыгып атканын көрсөтө беребиз. Азыр мына жактан уй чыккан жактан уйларды, анан жылкы жакка өтөбүз. Мына жакка жылкыларды да көрсөтөбүз туугандар. Урматтуу туугандар, өтө шашылыш жарыя. 10 октябрь күнү саат 3:30 чамасында Оштон келечектен Өзгөнгө ушул посылкалар ак степ автоунаа, Honda степ автоунаасына салынган. 50 жаштан жогору кишилер дейт. Эгер ушул аба көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы номерлерге кабарлашып койсоңуз, тоон аманатты кайтарып берип коюң. Кокус номерлер таппай жаткан болсоңуз, мына ушул номерлерге кабарлап коюңуз. Ушул тагылар бар эле дейт. 59 000 сом болду дейт мына. Торпогу мененби? Торпогу дагы? Өзү дейт. 59 болду дейт. Мына торпог өзү эле жүрөт го, кимдики бул? Ошонук окшойт. Канча болду? Байтумдан тартып койгон. Канча болду? 60тан. 60тан, 4төбү? 60тан болду дейт мыналар. Краскасы барлар. Балекет кырсыктардан баанасы тек. 60 деп жазып койду, 60тан болгону. Ошол себептен кыргыз элим келиңиздер. Канчадан болду торпоктор? Ага. Сатылбай калдыбы? Канчадан келди? Канча болду ака? 22 000 сом. Ургачы? Ургач 22 болду. Канча болду аба? 24? Ургачы. Жакшы, 24 000 болду дейт ургач торпок. Жакшы алыптыр. Саны канча болду ака? 82,5 саны алынды дейт. Торпок ургач экен. Мунун акчасы канча дедиңиз аба? Канча болду дедиңиз? 60 000 алыныптыр. 65 кеп бер. Торпок ургачыбы? Ургач торпок 60 алынды дейт. Канчага келди? 100 000 да? Айтылышы. 100. 85. Канча болду ака? Канча болду? Я. Сатыл айтпады. Канча болду торпок? Сатылбады дейт. Канча болду ака? Сатылбай калды дейт бул дагы. Алчып кетет. 90 000 сомго мына тай алыныптыр. Дава? Эне бала кайсы энеси? Билбейм, тартпа мени. Настроение жок акамда. Канча болду кам? Булар баа жети деген балдар да точно билбейт. Мына 2 кой 12 000 сомдон алынды дейт. 12ден болуптур. Эко. Канчадан болду ака торто? 34тен эркектер экен, а? 34тен болду дейт. Булар үчөө канчадан болду? Канча болду ака эко? О ака. Канча болду да? 3 ай 50 миңге жеткен жок. 3 ай 50 миңге жетпеди дейт.
Alın Türkçe. Koylar tez. Kaçtan oldu? 51'den bu. 51 binden alındı dedi. 51 binden dolar. Kaç oldu bakın bunlar? 12 jarından. Tegiz be. Tegiz 12 jarından oldu dedi dolar. 5 o. Gele dat. Uy kaç oldu ka? 70 mi son oldu dedi. 70 ka alındı. Şuatlar çekeden gösterip öyle. Qanday yol adat. Görüp, like'tan basqancha görünsер tuğanlar. Çekeden çıkan gösteriyoruz. 120 ming oldu dedi. Sanuydu. Buna torpaq uğra çekek mi? Erkek torpaq mı? 120 oldu ha? 120 ming aldı dedi. Kaçıdan oldu Eko? 74. 74 oldu Eko. Kaç oldu bu Eko? 34. 34'ten aldı Eko. Kaçıdan oldu ne yaptın torpaqlar? Doğan. 36, 37, 36, 37, 38'den. Tegiz. 40 pası. 40 pası deydi. Bular da loş oldu deydi. Toptum En pası gitti. 32 lira. En arzan 32 ming oldu deydi. Hazırkı toptum torpaqlardan arzanı. Çekeden görüyoruz. Şimdi böyle dat. Kaç oldu ka? Satlar. Satlat deydi. Satılmaya kalıptır. Kaça geldi? 60'a geldi. Bir bedim deydi. Neko 140 ming so'mga alındı deydi. Tanalar. Jetirip ketayotganlari. Ava kaç oldu şol? 50 ming so'm bo'ldi deydi. Ko'lakada o'tirib olib, tarsanglar yaxshi ekan o'zi. Ava kaç oldu bunacın? Ava. 40 ming bo'ldi deydi bunacın. Kichikay. Ha. Kaçdan oldu şul torta? 55. 55'ten aylanıp kaldı deydi torta sep. Bunday semizleri. Kaç oldu? 54. 54 dedi. Olmay kaldı gitti çocuklar boyunca. 40 ming so'm bo'ldi deydi bunacın. Kaç oldu? Tuğan. Satılmay kaldı deydi. 6 bir ödat. 71'ge berbedim deydi. Suradı deydi. Ha, torpaq erkek ekan. Mına torpaq boş ekan datqa kimniki ekan bu? Bunalarga o'xshaydi. Ha. Qancha oldu aka? 88 ming so'm bo'ldi deydi. Mına torpaq ekan. Torpaq erkek. 88 ga alındı deydi. 72 ming so'mga sanu alındı. Torpaq urg'ach ekan. Erkek ekan. Qancha oldu bu? Bilmayman deydi. Qancha oldu uy? Naraqtaldı. Torpaq qancha oldu torpaq aka? 39 erkek ekan. Qancha geldi? Qancha geldi? 40'a geldi deydi. Qancha oldu mu buqa? Satılmay kaldı deydi. 24.500 gamdan urg'ach torpaq alındı. Torpaq qancha oldu buqa? Bunacın mı? Satılmadı deydi. Qancha oldu? Analat 200 ming so'mga sotib olibdir. 200 bo'ldi deydi. Qashqa. Qaradaryoda chachiraydi. Qaradaryoda chachiraydi deydi buyursa. Samat degan bola. Uloqni saprat deydi. 77 ming so'mga olindi deydi Analat. 77 bo'ldi deydi. 85 ming so'mga olindi deydi Nako'kcha. 85 ga ketdi. Analatni 95 ming so'mga olindi deydi. 95 ga olib mingga o'tgan. Palvon. 95 bo'ldi deydi. Qanday g'az chiqib ketganlar ko'rsatadi shekildan. Mana 1,5 ming bo'ldi deydi-ku, eshkani. Tay qancha oldi? Qancha oldu yaş? Qancha? 23,5 bo'ldi deydi. 23,5. Arqan qancha oldi arqan? 1000 so'm? Va uzun arqandan olibdir, 1000 so'm bo'ldi deydi. Torpaq qancha oldi? 29 ming so'm, urg'ach torpaq ekan. Tay qancha oldi? 24 ming so'm, erkak urg'achchi. Erkek tay 24 bo'ldi deydi, qara. Yaxshi, sonun tay ekan. Nerede Qashqa? Hozir aka. Qancha oldi aka? 50 ming. 50 ming so'm bo'ldi deydi. 50 bo'lib turdi. Erkek tay ekan. Bilmayman deydi. 170 ming so'mga olindi deydi Nalat. Alışıp ketdi. Ha. Bu yoqdan dağı taylar jetelek kelapti. Ne dedi o? Hazır çıkmayı desene ne? Aqchasini aytmadi va? Erkek tay ekan. Esmi elakdi. Qancha oldi? Taqalabdi deydi, qatdi. Qancha oldi? 62. 62 ming so'm bo'ldi deydi. Süper. Yer aldınız mı? Ha. Kaç oldu? 3000. 300 deysiz mi? 3000 iken to'g'liq. Satılmay kaldı deydi. Kaçdan bol taylar?
Satılmadı deydi бұл дағы ekbay. Şunday. Tuğanlar kanalға қатты алып, қолдар әтінде бірден лайктан бас қойыңыздар. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.